Siasa cia mpatho no rwirite kia gavana kaunti-ini Meru mwaka yo 2027 ciambiriretie kuthondia akari embe ibakuromba atongeria beke siasa utiire ibakwebana na utambia siasa cia kimiria kana nduriyo bakiwa babata ni mutongeria na manifesto yeke na njira cia kuthiria thina itura Meru ya ciarwe na cibitari mantu yara ya kuendelea ene ya antu bembe atongeria bakuthiurunga betwira mantu amwembo mwiru Meru ni imwe tuteathurana na misingi ya kikabila nontu kintu kira tubatire wikumiria ni tuwikumaria mwembe tu na twetheretie unanona nada tipsira yerao yembe ni thiri mwembe omwiru ni thiri kintu kira tukwenda wara mutongeria gauma batu turi antu ba Meru mutongoria arauma imenti mutongoria arauma tiania mutongoria arauma embe batu bila tukwenda ni mturoke ana ideology rasi atethie mwananchi o Meru uraumite ku siasa ire ikuendelea Meru kuthirete antu bangi ku gutiumbika tokaswa muno nawe no ntomara anga mwembe omwiru anga muimenti anga mutiania yau manto yake lokero neita muno kiria kariba ibabotete no kaswa na mayalonka thaisia lokete nonto twatero Meru erimwe tubatere kethira ko select kethi mutongerio ora okobua titueti nonto turembe na totare mwembe nonto kwetha turembe tubatero otara mutiani ketha na akobua ka muimenti na akobua kwa hivyo siasa za 2027 ikaretwo thaini itenera baba ekuba baturitere ngwe cietu rwari ruru yetero kuwa mwembe na kuria kundi imapema muno thai gwaririo rwario ntaru stiro renge mwanga thai kanya gala tweyene ka kuritirwo ngwe kinya tutiritirio siasa yo kuma mwanga thai gwatweka kinyora ngwe batere gwethurwa kirito we Meru county siasa yo kuma mwanga gwatweka ki MCA gwatweka aba siasa ro mwanga gwatweka batu maendeleo ara tubati kuona masinani utire nkiripot Rageto FM kuma mwirio yo Mbembe ta Docas Oledian Toidham.